Ya kumbashi spa prapulai ngut kilong kami na Ribhoi District, kila syak penkop burom lengba katanat horticulture jong ka Ribhoi District. Ha ka jingye trailang bat katanat food processing jong ka Sorkar Meghalaya, kibala pendap ya ka jingsya hikai kumno ban shna bat ban penmi yau ashar, ha ka rukom ka badai, bala bay pisa da ka Meghalaya State Skill Development Society, ha ka jingya lang ka bala penlong menta ka sengi ka khat ar tarik risau, ha office ka District Horticulture Officer Nongpo. Kumban syukadau baya kita kilong kami, kibala syak penkop burom kidai kibala pendap pura ya ka jingsya hikai bashi benai lenter, halor ka rukom shna bat penmi ya ki jaj ashar bapher, da ka jingang nur ru bakin la ban yeng halaki jong ki kejan. Baling ba katai ka program a jing hikai, kala long shisha ka jing mentoy ya ki long kami bakin dangkiu syaprang, haka kam shna ashar, kum kalat yok kam bat ban kamai. Ha katika jingya lang penkop burom ya ki long kami, lawan ban shim benta da uba Meral Bonds MLA ka nongpo kumukongsan, haka jingdon lang uba Macbull El Suyam OSD katanat food processing, kong BM Umlong Joint Director katanat agriculture, kong FN Sun District Horticulture Officer, kong Ek Harbudan Program Manager ka MSSDS, ba Andor ni Lingkhoi Technical Associate katanat food processing, lembat kiwei kiriu rang ba. Ha katika sengi nakaliang katanat horticulture, kala samru ya ki sernot syabaro ki long kami, ki bala pendap ya ka jinghikai shna ashar, rengkat bat ki tiar bakin pendon kam ha kapor baki shna ashar. Ki peralung kami kibili, naga benta ka program ka bertepang, ya ka nakaliang jong ka directorate, jong ka food processing, jong ka jela nilungi, agi jing kan but Meghalaya State Skill Development Society lala ban penlong ya kedika training na kebenta kumno ban shna asya kedika jing sisya baka chamber boy ka ik jungi kedika district ka bobli la kerku kerpang kadon ke jing ong hari boy ibret nung sumbai long kadon ka potensial na ka benta karet karyang kajing penmi ya gi jhur gi jhar kajing penmi ya ukhau kajing penmi ya gi so trun iwi gi so kajing penmi ya using kajing penmi ya sensar bagi dangdon shibun gi marep gi bagi nong chung chnong gi jongi gi imja na gi kamrep namun penong hangni ba kumunong mikmat na kanong po konstituensi kumangilekren mentah haka bede bat kidukan kibeper kibran haka surok pa kidukan kibadi so kibadi asyar kibadi kiwi kijengkan kam kinonglik kinongwan dagi hajar kilek cisingi ngalalap daladi haka wi kesingi ngasongkai haka dika Lebay market, kajong horticulture, lebay market. Diwi kong na po kumberksay. Kasyongkay bati, kiwan gituris, kipet gibilor asyar. Undan level undan ni. Kasyong ang tu, itu kong ilaong ba ketika bagi permit bagi lokal lang ni. Kili gituris ba. Undan level undan ni menola sena menola pedam menolak you ikwa mentip ya kata lagi om dikeli te ikong om te pi ka payment mo bersiu pisah ile dengan GP yang pila advance tu kan dia bersiu pisah pila ile pila yang dengan GP yang boleh pi boleh asa leveling ban pen ha ban pen internet ban yo ya gajing shania kata gede gajing mon ya kadang nang tu ga yo kem kata kan pada slam kata na tharai dan apa nyo pra banai kata Deswa election akan mau election time tu deswa election. Di kita gidi kiba paniyo ya gejing senya but kami ke training ya kaba hi playo gedi kai kumno ban pedam kumno ban sna kumno ban kota dokter but kumno ban ya nang ni sikmat kumno ban biang ke level kumno ban don ka paniyo ya itu ka certification mo jong ke FSSAI di naga benta ban penting kena bagi turis nak keleng ke pertai kiba yat lengbai kan ke surok dan wat kisnong git haul bagi syania dia kamar ke bengi bumi kata ketika jeng temu jong di training
บัตรมีสุทุbiangบัตรชีวิตพินสยอยากีเซอร์ติฟิเคตนะใครเป็นไอเซอร์ติฟิเคตอีกเยอะเซอร์ติฟิเคตมาเราพินาเด็กกันในเทรนนิ่งบากันลงกับจึงมันพลอยนักบันตาจง